Kuda dayah kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau kepoh dayah gabu hanam putapu api. Nyolong hanaku bela tak salah. Yang salah. Yang maksuji putra itanyo urang ci bu mengerti. Wateiwa ning dayah ilapor berita bagi dayawa. Ipegah bagi dayawa. Be langsung tacok sikap. Sang tangan ning dayawa ci pegantor buai lah. Hai. Saleh raya, miakan saleh bokrang. Yang salah tetap salah, yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomeron. Drone nanu idaya, wadai lapor le ane min, nyen be langsung ni dengar. Nyokan aju puyai pegah le ane. Han malim ane mi mutua, munya han sip adab ketayo urang ci ke gure ane. Han malim. Maka drone yang kajiat ke urang ci, nyawa ane miat ya ubut anu drone mangat dituri drone jauh anu bak pendidikan agama jauh anu bak daya be yo jauh anu udaya orangnya kana berita menau puat ya jauh anu udaya terus udaya hipo nah nanti puat yang puan iron terus udaya itu pot terus udaya dibuli terus udaya anu getanya hipo hai mi mutuah na urang yang pegah menau puta jo udayah pegah kagak gota awak dayah yang pancuri pi awak dayah hendak pegah yang cuma-cua pi awak dayah yang mucewek pi awak dayah yang jak bak rumah janda go pi awak dayah nyolong jauh bak dron malam yo kon awak dayah yang cuma-cua tetapi awak cuma-cua kai jak dayah mene pikir awak dayah cuma-cua kon putra cit awak cuma-cua kabeh hijau dayah hadum. Barokon jih pancuri noi kampung. Gebedah ke ajuk jih ke deh hudayah. Watei wo beut i cuma-cua. Sekolom ya beut i cua si bulan nambah lumo gop. Oh hiwo beut i cua dua boh lumo gop. Sogot cuma-cua nambah lumo ngan dua boh lumo. Sini jawab tiga. Mutabau hanagot hai. Kipan cara le got dua boh lumo. Cuma-cua nya hanagot. Pue nambah lumo, pue dua boh lumo. Man so bro, cua dua boh lumo, ngon cua nambah lumo, so bro nambah lumo. So kalau mija udaya si bulan nambah lumo kadang awak tei woi daya haji si bulan dua boh lumo kan kagot becut tu kan awak dayah pancuri putra cit pancuri kayak udaya. Ibu kata awak dayah mabuk awak dayah imu judi awak dayah ipiap bakong ipiap ganja ipiap sabai kon putra cit awak mabuk kayak dua udaya. Berokon so kalau mija udaya. Si uro si malam dua boh bungkuh bakong ipim. Liah hija udaya dua bak tagai kang kakurang macam tu. So kalau mija udaya rata rumah janda go biya hiji. Liah hija udaya taboh janda tagai kang kagot macam tu. Jadi kan awak daya bro nyot sakit hati ke otak kurang. Sebab ilung 2007 pun ikut aku sampai 2020 kuda dayah kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau kepoh dayah gabu hanam putapu api. Nepikiron huri dayah go tat dumpui le. Dayah nyan bengke. Hana istilah putamong mutogot Honda got lamengke hana istilah han. Hana urang liah blawa Muto Innova bang goblau, Honda Vario bang goblau, lihat goblau pertama ngaju lah mengke kekun, lah kena pot, lah sila, na rumpung orang, cin jawab tiga, hana rumpung orang, Honda Putra cik pertama lah mengke, Super John, Honda 70, Honda T Jamun, Honda nyan, truk kedeh lah mengke, ia kun leu orang pertama Honda bak mengke, tat bangai mengke. Lam bengke Honda bro mandum nyau rurang nyan pe atak luang kan bangai bengke lam bengke Honda bro kabeh ya tamang lam bengke budoh tungkulan dayah ge pegot wate ge mele ya hainoi rumah busorel mekratan lo truk bat tengku ge keun gat le tengku gundang tan tapu tai tengku nyawa anak leung yang gad ku leung yang bro ni cak ke tengku
Itungku pidat. Gue juga beo le tungku gue cutian. Lapor bak polisi. Gue cutian tawan. Tian gue cutian lapor. Awak dia gue juga beo. Mebak mai hantom kenang pau. Mebak dui hantom kenang pau. Ngepike mangan tat bak purnoan mi daya. Long na ne miet 70 daya hitiro. Naya ne miet paleh la bah ngoi to huntut. Yan ma beli. Pi to huntut la bah ngon. Na tro tingkahnya ne miet. Punya ruh long idut again. Ku plui. Yo long kon tengah ku pegah. Ku bela tak butuh, ku bela tak salah kon. Yang salah tetap salah. Yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomero ne. Drone na ne idaya. Wate lapor le ne miet. Yan be langsung ne dengar. Be mudah drone bandit rayo. Katat bandit. Mudah long awak ternigle awak penyang au. Ja ju dayah tunjuk lam idong pimpinan laki tak pimpinan. Nempi ke mangat tat bak sembut. Ikut leu reungnya cukup balah hero aku. Menyalagian soyu pedang dayah. Balah balik soyu ajo anu ka. Hai ikut leu reung menyata ke dia hana mangat sembut soyu pedang dayah. Makan dah balah soyu ajo anu ka keno. Nya roi kan? Ipi ke mangat tat ba uti boh kreh ji cukup bahe pada sembut. Bio salah kai tu nak ma ke tayo. Bio salah kai tu nak ayah ke tayo. Nyolong hana ku bela tak salah. Yang salah. Yang maksudnya putra itanyo urang ci bu mengerti. Wateiwa ni idaya ilapor berita ba ke tayo. Ipegah ba ke tayo. Be langsung ta cok sikap. Sang tangan ni ke tayo ci pengantor buai lah. Hai. Saleh raya. Miakon saleh bokrang. Ote pegah le ane. Ma. Tungku gecit gepoh long. Ja ju ku deh. Tu nak tungku bek lagi kan cara. Ki bancit. Truk ku deh tanyang. Tungku. Sinya long kai wo rumah. Ia pegah. Jih ke nang poh. Pernah masalah tungku idaya. Gepegah le tungku. Hana. Ane drone. Icu kolor gop. Kolor gop icu. Ki bahang ke tempat tiga. Yang kolor yang na ba ada aja kabeh gadah mandum buat je manlung tanpa tiga nyami ayah cara nggak balik aja ke trap tiga tu berdua bumlungkop ane nyokan aju puyai pegah le ane han malem ane mi mutua munya han sip adab ke tayo urang ci ke gure ane han malem